أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قهداري هجا أمير بحثا إسراف ورمضان بكر قال براي دلال قال جما أمد رمضان دا زحف إسرافتك كامل آيات خدي بحسنن آيات خدي وهاد بيجي أعراف سورسي آيات سورية كيدا يا بني آدم يا كري آدم أم حمب كري آدم خذوا بقرن زينتكم خوشكايا خوا عند كل مسجد çıkavun çuna camiye veyahut da topluma veyahut da ku derdi be bere be cile xwa xoşik xokin her ne huzura xode ve kulu u buxun veşrabu vexun ve la tusrifu li israfin nekin çimajî innehu la yuhibbul musrifin خدای هیچ انسان مسرف اسرافچی ناک عرب سورتی مگو آیت سوی یکی گلی مسلمانا منف icabında geli Müslümana am çitkin bere am bikin le israfı merevnek. Xodel karşı insanı cimriye jigo hiç harç nake le xodel karşı insanı israfçıyış. Mesela di Ramazanê de gelek zengîn hevdû dawet dikin en goştê xweş têne berxwe û dixwin en mêşina xweş xwe re jê dikin berxê xweş lêdbakine zengîna tenê gelî Müslümanan ev îsrafekî zehm mezin gelî Müslümanan got me rojî girt ji xwe me berçî bin û êvarê jî em mîda xwe dîsa dagirin heyfa rojê dihilênin ji xwe mîda me piçûçik dibe lê belê em mîda xwe teqênin çê dextor dibe ma wela zehf aciz bûme dibe te mîda xwe teqandiya piçûçik bûbû te dîsa ew barê giran lê kir lê gelî Müslümana wextê ser sifra me însanê feqîr nebin em ji îmana xwe bitirsin Asıl rojîtî bir anîna feqîra got goşt naxwin bir anîna feqîra got xwarina xweş naxwin bir anîna feqîrna got hiç xwarina germ naxwin belkî salê diçe însan goştekî pez naxwe gelek însan ama em bilaşatên nemala newloya mesela xwarina sisiya besî dihaya di Ramazana me de çiqa em çine çarçiyê te dî got em berçîna qehfê me diçe û tê ka ez ê çi kirim çi nakirim çê temamê eglebê çarçiyê çi dilê wî çi yê dikirê yaw ji xwe me berçî bin got em berçî nebin em ê halê wa însanê berçî çawa zanibin got merev tazî nemenê merev çawa halê însanê tazî bibînê got cilê wan tune bin yekî got peya neçê çawa wê halê însanê got bi erebî here wê çawa halê însanê meşê fam bike gelî Müslümana yani hebûn û tunebûn gereka ji xwe me berçî bin û mîda me wê piçûçik bê ji xwe geram kîloa bidin wextê got em di Ramazanê de bêhtir kîloa bistênin dêmekî gelî Müslümana me rojiyê tiştek fam nekiriye wextê got rojî me halê feqîra nizanibê em ti cara berçîbûna nebînê û xwe berçî neke dîsa demek wî halê însanê wî rojîtiya xwe tiştek jê fam nekiriye gelî Müslümanan naxwa em îsrafê eger em têra mala xwe werênin têra diduwa çûnku pêxember gotiye xwarina diduwa besî çaraya ya çara besî heştaya em çi dikin ya heşta em ji diduwa re çê dikin gelî Müslümanan ya tev îsrafa merev icabında di sed gram mesela ya nîv kîlo tatî ji xwe re bikirê
مرف کیلو کیجیش فقیره را بکره هکا مرف کیلو گوش خوره 2 کیلو گوش خوره بکره مرف نیف کیلوی جی فقیره کره بکره ببه مال آوی هکا گو مرف عاجز بے گوره مالا مرف یا پیرکا مرف نخوش بے آئی جابد مرف نکاره خوارنه جوارا چکه مرف ببه مال آوان گلی مسلمان هنگی خوده ویج مرازی بی لبله گو رمضان هر دائما ام باکن زنگین و زنگین ورن اصلا خودش مرازی نابی مزی نگلی مسلمانا آیت که دیدیا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین انسان گو اسرافچی به گلی مسلمانا خودت قرآن دا گوتیه برای شیطانا کیجمه اسراف بکه او برای شیطانا وفقت بيجي كتبت براية شيطاني وقحري عن آية الإخوان الشياطين مش براية شيطان وكان الشيطان شيطان جي لربه كفورا شيطان جي خدايا خورا نانكور آية إسراء سورسي آية بيستو حفتا لبنر جوية كقالي مسلمانا قالك أم نبراية شيطان بن گرک ام برای فقیر آبن گرک ام برای بلنگاز آبن گرک ام روژی خوب اسراف نمشینن اسراف قپات نکن گلی مسلمانا ام گلک بیجن مثلا چه مارکته تمام دستیوی هر دستیوی تجی تشتا الله o zaman da çıra roji gir til ure xwa broji til ure xwa düşünce dibi ka taata ki bika ka qaza ki bika ka Kur'an ne bixwene ka Kur'an behsena çend meçun li muqabele camiye melwe Kur'an ihsan çenjma mesela limeje golma çuna limeje 5 sala kejma qaza kirin kejma mesela 5000 10,000 salavat kişan salavat ser Peygamber aleyhissalatu vesselam çenjma mazikre Xude kir subhanallah velhamdülillah ve la ilahe bana be perena çenjma çun mana Fatiha xu am alimin çenjma çun am mana tahiyyat xu alimin çenjma çun am mana kul auzu bi rabbil nasi kul auzu bi rabbil felak bana hafza metkinj insane goçave ve hana چنجما معلمی نوانا سورة اخلاص بحثا توحیدا خودت که کیج معلمیه دا کام و فرصت سر خو نبن کانی و شوه کیج مرابو 10 رکعت یا لمیج شوه کرن و آیا ہوتا گری مسلمانا ای وطرا کرن بری صبح را و بالاسحار هم یستغفرون خوده گوتیه بری صبح در راب جمرا جمد دعا بك نزي دعاء وقبول كم تشنجما ما دعاء جوارا كر لما دعاء فقير على كر بلنغاز على كر جويك قال مسلمانا ناخو ام دعاء حضورا بكن ام اخلاص ليبن قرك افروجي هر يكي جما 10 كيلو جما ورين اخوار هندكا چونكو رمضان مها ديته يعني گو ام گوشت خو باويجي گو ام هم وجود اخوا همش خوده را ام روژی بگرن چونکو پیغمبر گوتیا روژی صحت ده بدناوا گره ساغلم بکی ایدی معلومه گو ام روژی ده بهتر وجود خو خراکن daha zordur. Şoroviye ma gel Müslümana ham tang dibin midama ham biçuçuk dibi vakti goveca am dagrinu u daha betle yüklemiş bibin demek ki metiştek jrojiye fam nekiriyor. Peygamber Xudeci vahat beje esma pireka peygamber ve aleyhissalatu vesselam kızı Abu Bakr radıyallahu anhu gotiya dibe Resul Xude ve hajmara got dibe hatta güce ve habe un israf nekin ji israf dur bibin u sadaqe ji drojiye de bidin yani khira bikin am tevde khira bikin gel Müslümana sade am bakına insanı broji u insanı fakir
گۆوەرێ سەر سفراما شخۆ زەنگین هەرۆت خود ژوەیەکی گەلی مسلمانە ناخوا ئەمڕۆ ژیا زەنگینا دگرن ئەمڕۆ ژیا زەنگینا دگە هەم خۆ زەنگین دکن هەمدا ئەم زەنگی ناتێنن ئەم دلێ زەنگی ناخۆش دکن خۆ دایم دلێ زەنگی ناخۆشە پەرێ وهانە و گۆشتێ وایە عەرەبێ وانە فلانێ وانە هادێمە گەلی مسلمانە و ئەم جمریتێژی نەکن دایم وی مالی بدن ئەو مال وێ زەبانی وەنە سەرمە حەقیویش مەهلێنن گەلی مسلمانە پێغەمبەری خۆی دیسە گوتی عەلەیهی سەلات وەسەلام حەتا ڕۆژا قیامەتێ ونش چار تشتا نەونە سوئالکردن هیچ و ناشنە دەبەرەکەی یەک ژێ کاوە عومرێ خوا چاوە دەرباس کرد دریا خێرێدا دلمێژێدا جامیادا مەدرەسادا دەعەلماننا قورئانێدا دەعەلماننا فاتیحا خۆدا کاوە چدا دەرباس کرد ئێدە دووە کا ئەو عەلمێ گۆ خوێند و چاوە پێ عەمەل کرد و حەق و حقوقی ئینسانە شخەلکێرە گوتن و حەلال و حەرام گوتن عەجەبە و مانا قورئانیش خەلکێرە گوت و تەفسیرە قورئانێ گوت و زارۆکێ خەلکێ عەلمانە قورئانێ یا سسیە و مالێ خوا دکوودا خەرج کرد کا مالێ ما مەدکوودا خەرج کرد یەگەلی مسلمانە حەمد میدا خۆدا عەجەبە حەمد بەرزەنگینادا عەجەبە کا عەجەبە ما ئەو مالێ خۆل فەقیر و فوقەرا بەلا کرد یاندا امتحانا زەنگین ئەوە گەلی مسلمانە حەقیقی ئەوە گۆ مەرەڤ نەدێ کە سینلک لە خۆدێش مەرەڤ ڕازی نابێ ئاچارە تا ئەو جسمێ خوا بەدەنا خۆ تەدکوودا بەتڵاند گەرەکە ئەم بێژن دائیما ئەو وجودامە دریا جامیێدا دریا فەقیرادا دریا قەنجادا دریا خەرابادا نا شیرەتێ خۆ مەدکوودا سەرف کرد میسال گەلی مسلمانە گەرەکە وجودامە سوورە کری قەنجارە بگەرێ قەنجارە ڕابێ نەت کێلەکە پیسا و نەت کێلەکە گۆ دنیای دفکرێ نەت کێلەکە ئینسانێ خەرابدا نەقەنجدا بۆ ڕۆژی ناگرێ گۆ خەرابوونێت کێ زوڵمێ دوشنجا زوڵمێت کێ عەدالەت سیزیێت کێ خەرابوونێت کێ گەرە بەدەنامەنە دوێ ڕێ دەبێ ون تەبمێنێت ئەمانەتێ خودێدا خودێ حەفزامەژ ئیسرافێ بکەی ئینشاءالله